Selamat Hari NU, selamat Hari NU, jayalah selalu. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil isani wa bihamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli waliduhu bimakatal amina wa faduhu bi taibatal madina tamma qabla al-wahi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sabatun awladuhu faminhum salasatun minatu quritu famqasim wa abdullahi wa wataibu wa tahirun bidaini la yulaqabu atahu ibrahimu min suriya wa ummuhu mariyatul qibtiyya wa ghaira ibrahima min khadijah hum sittatun fahud bihim walija wa arba'un minal inasi yuzkaru ridwanu rabbi lil jami yuzkar fatimatu zahra baluha li wabnahu masitani fadhum jali fazainabun wa ba'daha ruqayya wa ummu kulsumin zakat radiyya antisaini swatin wafatul mustafa khuyirna fatanna nabiyul mustafa antisaini swatin wafatul mustafa khuyirna fatanna nabiyul mustafa antisaini swatin wafatul mustafa khuyirna fatanna nabiyul mustafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Hindun wa Zainabun kata Juwairiyah lil mu'minina ummahatul marqiyah Hajatu ammu wa Abbasun kada ammatu Sofiyatun zakutada wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkatin laylan li qudsin yudra wa bada Isra'ilu rujul lisama tara an-nabiyyu rabba kallama min ghairi kaifin wa lisanin waftara alayhi khamsata khamsina fara wa balagha al-ummata bil isra'i wa fardu khamsatin bil amtira'i qad faza siddiqun bi tahqiqin lahu wa bil khuruji sifu wa fa'alahu wa hadhihi aqidatun mutasara wa lil awami salatun muyassara nadimu tilka ahmadul marzuqi man yantami li sadiqil masduqi alhamdulillahi wa salla sallama ala nabi khairi man qad allama alhamdulillahi wa salla sallama ala nabi khairi man qad allama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.